Nakajingsha ujor ejahar ki noilam ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District Hausim ka Maharam halor ka jingpersha jongki yaka ketem sipai BSF hapot mula nakaliang ka Khasi Students Union Ranikor Circle lingba usamla Marconi Thongni upresident kala mi shakmat ban kren halor kani Habakran sikilat pathai kubor hakan no pais ngi jong pratre gunai lur araja arpusan usamla Marconi Thongni ulaong penakaliang ka seng kandayai beteng ban persya halor ka jingtmu jong usiem ban ai jaka shakisipai ulaong ba usiem ulong uba pen ibor ba ubam sut nyau lada kran yak aka ru bat ban benrap ba ka jing ujor jong u yakinong yalam ka seng kam dei shu ka ba phla dak ba pen pau balada dan ki we ru ki ba persya ai ka jingle jong u uju persyang ban pengat baik haki kendon an Abede baka kabima de ko area juni ba nakalian juni keseng sha nim lokwa e sim ya kani ka issue nanta bumi shma de kamje ka keseng ko ima andre de ke ba hadin ba ni shma ba mi sim nakalian juni keseng ba nakalian ni sim ke ba parabor ba ni don ki no ki shi mi la shai jin torbe ba ni su ya karan be tu apo de sim de kala syukur pe tam tu ban wong ta nang sale te habede bat hade bede bat kani ba ni sashim kani issue hade ba kamde de kata kecing aja kata munta uspai ndai kade kecing jing le nombor jung ni sim nanta kini ki caka jung ki kasiro te kini ki caka ki kasi sisim ba kimdon pata kemur kini beta kini itu te bapun kinong gondong te kimdon ya ka pata te nomor kade ka cakarat kun hajar don hok bangsa ngono haka cakarat te kalau kini ki ba ni la UI ba wat ya ka plowing ru long kisim naka plowing ru ki ai patai sekui pat ki brio te ke jingle nombor kade halor kita ki bro ba ni lai ba kamtame ha ba wat ka bai pa nak le ni keseng mansha ni juresi kade ki isu nam ta bom don na ko ni penon kam ya kana ko na ko paman na ki we pat kiri te kani ka ba ni wala res pan hadin pat ni lai bakal ulong banwang dan ki banwan bu tawar banbu dan do yang igum Airtel Jio di gini ke ka kecing itu ko kale ba usiem ulong tukla ke ni kambar itu ye ki dor pasnom te ka dor pasnom isya kan air si tang pasnom klabian kan te usiem tukla ko ke ni jing tawar te kamot ba de ban ai NOC mu te de ban siu ko te ka jaka jong gitu giwe jong gitu bikun ki aja te long gitu ki jaka badon ba bu tawar long kini ken gitu ki jaka nakaliang mo si marang kini ki ba ni la tuko ki nakaliang adin gitu kidon ki jaka ki ba aden buru ka ba long ka ba rei ki siu pat kimio ki siu ha gitu ki bala ai jaka te kani long ke jingya kedu jungi ka ba ni lai ba kidon ki tawar ba harum ta msem la penian kumhara ni ko porko kiwi benta ki tawar kim semla penian ki la subuh baik itu te ke ke baik kendu kumhara ni por kepala poi sekesi ai FR yang sian marta ki le persa itu di brio te kita kabagi ba kaba sakawi ru kadon kecing khangi ki kun ke jar ban snaye haka cakara jungki te kani kabagi lei ba yang sian bukhang man kha ban snaye ni itu pun kiaja nakaliang jungi keseng kama manong bangin susnga man khang ni ki para kasi jungi man snaye tege ba ni lei hai bede barka surok tuleng ka bentre ka khatra ni ko kai ga usi mule o usu hadin bar ka compensation ka ba nakaliang juga sarkar balai compensation usi mule no ya kitu kinorat usi mule patong skim tu kipor kitu kinorat be kilarat yang itu kejakan hati. Tulen mau usim, ai kinorat ya kata bagi uang ai tengah pesan. Tek pesan bro, kemudian bagi daya apa? Kalau syukur itu balai sekolah sana aja, akan persiapan gitu, ya gitu norat. Tek kita kebagi lagi kecing leher board usim, tadi berkara kupar ke civil solution, nanti kupar hadir ba kalian juga district bakal panjakan antara bersnaik ke civil solution apa orang ni ko manfaat jaga ko ke area jokaran ko andre sim umshamai mula kantai wong panai te kam wong imdan jaga ai te long ke ko ba nitip mana yang sim long kwa pau sabit ba kwa pisar
ba urhak sa musim maram ka ngilap na kalian ni kun hajar pasar produk ka ngilap te kini long mentabak ke ai jaka supaya kami ke jaka kapala itu kade ke jaka jo kinorat baro te ki badon patang ki don pangarul ki badon patang te ta ke jaka ban ai jaka supaya te kita kini ba don patar ini beri musim ni bade pesan chat musim bato we petang te kini ke bagi iba umur banong ai untuk sesian tangi tarot kan tegi deres itu baru kin orang yang sukni takani itu bajaka NIT supaya te kan lihat ni keseng ini hadir bagi orang kimut imla barong ban sengap barong bangaila usim barong le ka perempuan baik itu bajaka kini ai supaya jadi ke jaka kepala itu ke jaka kepala itu jadi ke jaka ini orang te kata bagi ini mak mentang ni kelompok sangat mentang bagi ki mentang luar ketiga persiapan ini sengaja supaya buat ya persiapan itu. Amar nangliam tu minta nilai bentuk sepisna, amar bansutu iki paipa namta ban yaki bani semak kalau bani isu namta kajing dan buat musim. Tapi ini bani ya perlu musim kajing long dulu kalau ulong ibor ha ulong munsutnya upaya keren yang mereka itu. Kai kepada kalian ini keseng. Ti kadi kajing kijungi kan jai penting karba na kalian ka ekstra barang na musim kim parwen itu menomba nila sange mengajikan. Ke ba hadir ba kajing kijungi bang direktur sa office na kalian musim mula IFR iki nongelam jungi keseng presiden juga kisu service kesel ba na kalian jungi lalu juara po police station dan rai jung kalian jungi nimso kelasyu ya kani kajing IFR jungi marmi ba baru kikam nunu bayar pasar sih baru lo kingat menjuhi kiba na kalian jungi lalap ba kumi ki rupai ba iki rumah lada lihat pasar tang proklam melawa IK sebentu dan rai na kalian jungi nimso kelai kata kajing IK semua persia ini minoelan pasang kini keba nakalian jungi ting smith ina banong ba kata kajing ayat jungi inkan randim lo kajing iki Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya